Ada yang atas lewat. Lebok tah. Norak sih orang kampung lebay. Halo, hei cantik. Sombong amat sih. Goreng. Ngomong naon tadi sih ya? Coba ulang ide. Enggak. Tengok mana dia. Bener sumpah, tengok mana dia ente. Oh, terpenting. Bye. Penasaran aing kaeta awewe. Mengis mamawa sabun jeung anduk berarti wah intip poing sugar we hasil dengan budak lain. Wah mereka beli HP harga 10 juta asa percuma wah suaraan mah teuing rusak apa kumaha diputer geus aya 10 lagu mah tapi angger kene suaraan aneh. Bob, hari aya bisnis. Bob, kadi heula aya bisnis. Aya bisnis kadi heula. Diuk heula aya bisnis. Terus biasa aja jeding sia torek. Naon sih bos, walau ge ngomong teh ulah jeung urat. Bos, aing boga HP harga 10 juta, tapi suaraan. Kunaon boa? Anjim, dasar sia torek mana nempo aing HP-na. Pas kumaha? Ya palingan hadiah ciki mah. HP 10 juta, naon ya hadiah ciki mah. Kina lotre. Nah, mana dia orang jajal, ku aing. Mount of Flare. Melihat 10 juta. Astagfirullahaladzim. Korek. Dengek jeding. Motik suarana. Terjadi sia meureun mepeg. Wah. Hah, Aing boga bisnis. bisnis naon? Bisnis daging atah. Bisnis maring katok mah aing. Uyuan sia bos. Mas gawe. Ayo mah katena mah. Ayo gas. Mad yang ngusuk ke 10 jam tuh menang-menang. Apa kena corona ilau? Kenapa bebe zona merah ya mah? Bener. Masih bos. Parah bener sih bos mah. Woi, ayo orang dulu jeung aing bisnis. Mana bos? Bisnis buru. Ayo, Buru ieu banget. Coy. Oh, ayo buru-buru. Lu bantu sih aku bayawak gitu sih. Oyot. Bos. Ayo si Enin. Alah, kurang kalah kapilan ke budak. Wah, ini budak macam-macam ka aing. Mantap betul. Cicing sia. Cicing sia tuh soal ganggu aing keur naon. Anjing sia cungkring. Mentang-mentang boga toto gambar Hello Kitty sia bagus. Udah bohong deh sia. Teh.
Ayah seorang ngejebur gimana? Tadi ada laki ngintip kayak tak orang mandi duaan. Gimana kerja iya? Ayo. Kamaran awet tuh. Awet teh. Bukan. Nah. Oh. Oh iya, yang ngintip kurang tadi mandi teh. Oh emang hese laki orang kampung bae mah. Kamu orang masa dua ke sini yuk. Ayo ayo. Neng. Maaf iya. Maaf Neng. Arya ada tadi ngintip kurang mandi duaannya. Hese emang lagi laki orang kampung bae mah. Maafnya Nengnya, Ampura. Wing ngintip tadi. Ampuranya maafnya. Padahal mah teu kudu ngintip ieu, urang mandi bareng deh hayu. Nah, sagala ngintip-ngintip kitu. Maafnya Nengnya, maaf. Esa itu dah. Malam kita